U Osječko-baranjskoj županiji potkraj veljače zabilježeno je oko 34.000 nezaposlenih, što je gotovo 6.000 više nego prije godinu dana. Da bi brže pronašli posao, mnogi se odlučuju za prekvalifikaciju, jer u potrazi za poslom kvalifikacija više može samo koristiti. Svakoga dana u ovoj ustanovi za obrazovanje odraslih održavaju se tečajevi za različita zanimanja. Ivo Šibalić bez posla je od nove godine. Radio je kao novinar, a danas se obrazuje za menadžera u prodaji. Nakon 3 mjeseca upornog traženja uspio je pronaći novi posao. Sretan sam što sam uspio zapravo dobiti priliku za zaposlenje, a sam posao je bio motiv da nešto poduzmem pa da i nešto naučim o tom nekakvom novom polju zapravo kojim ću se baviti. Čak iz Poreča u Osijek je zbog dodatne kvalifikacije stigla i Marija. Kad završi školovanje, bit će menadžerica turizma i prodaje. Ima šanse za se zaposliti zato što je to ipak centar turizma. Tako da planiram tražiti posao u turizmu. Uz zanimanja vezana za prodaju, sve je više onih koji se obrazuju za knjigovodstvo i računovodstvo, te sve traženiju informatiku. Bilo je logično da naša škola informatike ponudi upravo ta zanimanja koja nedostaje na tržištu, kao što su serviser računala, web dizajner, grafički dizajner. Uz ovu ustanovu, Zavod za zapošljavanje surađuje i s drugima koji rade na stručnom osposobljavanju i prekvalifikacijama. Ova godina je prvi puta da imamo veći broj zainteresiranih nezaposlenih osoba za stručno osposobljavanje i prekvalifikacije nego što su naši planovi. Mi nastojimo kroz naše planove osposobiti za ovu godinu 425 nezaposlenih osoba. Na tržištu se, bez obzira na krizu, traže sva zanimanja u ugostiteljstvu za turističku sezonu, građevinci i sve više strojari. Nedostaju i voćari, vinogradari i podrumari. Pratili ste Dnevnik. Hvala na pozornosti i lijep pozdrav.